megalayapost.news. Kenda tayo mencuang bagi nongelam kesenjuk kirang bash nong rut wa ompli tilalai ban ujur Shau Deputy Commissioner Keriboy ban penpau ya kejing bomhun halor kejing penturaya kesurok PMGSY na paham maulany arpomer shadu shakhoi kuna namar kalong kebator ti badjot kloy kumta kibrio na katanat PWD u kontraktor lambat kibrio na office u Deputy Commissioner lambat kinongelam kesenjuk menta kasengi kilapan long ya kejing let jurip ya shilung terjong katai kesurok bat kabalala babun ki benta katai kesurok kalajot lapra hagate kejing let jurip kabaladon lang kibrio kontraktor lambat kino ilam senjung hakabaling ba kate jing le jurep lalap ba jing penturai kate surok kamlong ka ba penhun ni gipai ba bat kamtam habalala babun ki benta kate surok kila jor lapra hakajung ikran hapadang kite ki blalai ban jurem u kontraktor uloong ba omla ban shna bahaya kate surong hakata karukom ka babiang kadahi kade namar baduna kajing penbang pisa na sorkar namar kajing penbang pisa bar kajing jrong surok kam ya hapshu hadin kate jing le jurem na kalyang kino ilam kate senjuk kila dawana u kontraktor ba penshna ya kate surong baudai ban maramot nishna panbhano ya baro ki benta basni jong kate surong khnang bakan monra jing hakalet kawan ki pajba ki basong basa hakishnong ki badan hakate gathan इसलिए हम लोग कंप्लेन किया 10 अच्छा सफा नहीं किया और रूल से होगा नहीं किया सर ये लोग ना जल्दी खत्म करना है इसलिए खर्चा कमती ऐसा सोचा है कि अंकल बहुत ना ngан khot itu kan thai ki betre be phikin man bikin komplain ngasong thuk dengar materi phi ngap kali ya ngapai sini sudah nga nakaliang jong kasenjuk ki sangrang ba jong kine ti nong ba sa sukni ki thanya ko ruwa ampuli kasno ban panpaw hakane ka por ya kane kanti ke bangila yo abi de no surok kani i jungi ni kum kinong ilam sno anadu ko pasdang iba kane kalunti hak pasdang kalong kebambiang tinakaliang jungi kum kisang rangba jong kasenjuk jong garup wa ampli ngila mi syapo disi bat ngila yakren du bakunong ngila abide no surok ka hadin bang mi syakai syati ngila dawa ya ka jon inspection abide bukan ka surok kementa kasing kilawan nakaliang jong kibri udisi rengkat ke jindon lang jong kontraktor badai popek ya kan ka surok tinggal ya kenduk lang hadin man kenduk ngidawa iki kitu jeka ki bombiang kin sumbha ban pansna bakin marmot ngini kinti ki ba ladu bat nakaliang jong kontraktor haba ya kenduk mene ulah dep ular balo dep ong ba insap sena pen bha pen marmot ya kan ya kinti ki bala kut nakaliang jongi misu kermen banang ne sukmat kontraktor badai pek ya kan kinti sumbha ban pek ben ye prei ben snap tilang ini kasih jong sangar ba bukan ya ka hikma asli nang makane ka dong ka than jing sene kan yo ya kita kan ti kin ko bha bat meiru nyo kita kan nam kudrom akaba mangingin singu i tinakaliang jong ingin don sibun mungkin metin manjekren ndring supen sengau tang kan ka kubor ba ini surok dengan dap yo mulong surok bha hadu kata ta ndring sukar pat ya kontraktor ba kat kebala in sumbahan trei ban pembahan marmot ini surok habide bat ini surok pidludi bat ngaso bernai beli ya gini gerumai song merjan kum ka urmai song joko benda perangi ba mertus mering rumai song joko benda bumu ba angelus mering ha kat kum jik pe mi jungi ki nong lek nong wan kan surok nyelap kan surok tolong sisai ke baduna habang lek sing goi surok tiba tiwai kan doktor ki sengrong ngai bi surok ki biang ki bet bat ngai beda ki senam surok ki nek kanya surok jungi mentak bedang sengrong dang khniat benai mental hab ben repair ka bungsin te ngimtip kene kade na kadaw jung kontraktor na kadaw jung ka office rengi kinno ya u kontraktor ba kambiang kom trikam ngaso benai kublei ya ka sarkar meghalaya po jelam jung kunrat sangma chief minister belum jungi sar presiden song bude deputy chief minister ba ju por peluding minister ba kela ai ngi kene surok ya ka department peludi ya office jong ka nongpo division bangle no surok hande ke suksi ke sudiau kulong ba habang yo no surok udang mi bolong surok bane ulong surok ba ai sengai ba ai kajin sekri ke bubhan ta jingi ba ngelap bo no surok nai lang ba no surok ka gunra ke jing ya suksi gunra ke jing du jong kan ke sing thau ya habang sedang banyak keren kontraktor wong ba umla bane bhana mar na kadaw jing dona plat ke estimate ya kata kontraktor umla benen ba ni borok ni saki ya kata don bri buan po di surface saki ya kata wong meduna plat ke estimate
kalau dah ka estimate ke dona palat yang tepat ya ka pilu di department bakin estimate su bat mana surok di belong bobha kumbangi pek mentang di empat timbiang kanala kamdon di kendro kemudian kendro kalian tilak bun bakatwa namar timdon ni kendro gelunti kamne ya kumta karena kalau ke bun ra ya kejing duk tu mustoi yang ni ngi tau ngam tiap unau surok sistem unne no unne kat kum jing pek nga abang alek cek gue surok jeng gue ngi tau jeng gue dong tan lo ibu surok biang ubit ndre unau surok ndap jeng ulong surok ubah nyim don jing senia ERM dan kalian juga ngong ngapun pau tanggata ba beli subun sai sin ya kini sinduk rumah senong ya ki rang ba senong jong kini gedung kan ya ki pai ba no senong wat kelung kemir di belah ini lang mana beli subun Megalayapost.news.